ato near wopen dodo etunso enfa nani enchum ewo PFA pharmacy ewo tafo Kolena Keba Ashtown Danny Herbal in Rome Freddie Men's Herbal KO Misty Herbal and so ewo honom afe Spanish pharmacy and so ewo bre my Sompa Junction me pacho onipa biara ope enrobia etu enfa nani enchum ewo Spanish pharmacy bre my Sompa Junction udu honom na ofre ye number na yebeba befa na me pacho wo enye ye nko aye duro no na ye ton ewo honom enrodudu bia wo pese utu ekoton no okọ Spanish pharmacy onsa ebeka doctor say odwe nipa ho esan say sika ho ayeden enunti enuro no yatete so edi amount sika kuma bia ekita wo no okọ Spanish pharmacy a ewo bre my Sompa Junction na openye bi sede be ya onko gina ho entutu wani nti enye yira kwan ewo kwan ne so ho a enunti wo de ofa ye number na usia freye na yebetutu anamo aba befa akọ na watchwe enura ope giye number na ni doctor ntwetwe enkomo beji nchemu apro medie eso ebra mekasa ebejie ebia meka bibi na wonte ase a se o hweme ye number no egu TV no anim o tie me nso ye number no eye 0266 11 41 11 0266 11 41 11 Spanish ya boni mrane se adanse edru se utie me na se opese onya adanse ewapom den ho edia ene etami chuku na ehweme na etie me na yiwodie efrimu Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules we obi a onase etapeja peja anase wonsa tayititi da biara da me ba sasem na meka ho nanso yese aboso ba ene megai pai enu ntida ne da me ba na ma ba pe cherechew woni pedua no enipa uhia ede akọ nipadua na ma nipadua no agina ne naso ankasa obi benya wa na efi yawe enu nti se utie me na se onase eta peja emanante ho eye woden utimi nante nso a ompa boa woro kwa uhu ade etwa okra wonte agise bia woro ho anase ukodware no na wohu se bibi ewo honom obeka kwatim se we dey time be ni twa me etwa wo abra wankasa wo se wote nanso enam se wo nano emu ayedu na yetitiriti nti ade etwa wo no wante obi nso nsa etimi egene onsata eyititiriti ukradie mu anu wajai ato honom obi ye say na omwane nsa ne say na wajai omwane nsa ne say na wajai said ye beya ninsan beba back to normal enyo no a ninsano entino emu SCC onai no entino mu SCC enu ntimoja no enya akonya eni afurusane wo nipadua no mu eye eba ne sa stroke enso ebeso wo so medofo pa enso so ya re stroke e wo nipadua no eso esansem se stroke ebeso wo so a eni panyina epa wo ehu se nipa wo mfono a ebra ya re abeso wo so no ene e kire se nipa wo e wo mfono enso na wonyare ye na obi aprebe wo nanso ya rebeso wo so no obi atwe ne ho afi ho medofo pay uche woni hwe wochi a ebusu ehia wo emofre ehia wo eyiwe ehia wo na ekunu ehia wo enu ntimo apom din ensomobo edru bebo eye Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules onso a ojonso ntentem na se doctor ede wato aduro so a obetimi anom ye aduro no aka ho osori anopa na anom doctor de na don hwere baako echi no na wanom Spanish garlic mixture and capsules no aka ho na oguso a wonom no ebo am apom din esipina esita ojonso twa na chimato aba ho a jonso ne kan wa na eba egu anim ase no ni nyina epejai onso asade bone adore woni padua no beba cho wona nte kakra bia na wabre kane na ntesa ne nso sese sa na etete wo obi mi peje nso akodware kra na mabre na mete so me yi niema wo so kakra bia na mete so me rofo pa wotie me ebre eba nipa so nenso enye entam saa eno na be cho se sade bone adore so ni padua no emu eno nti ewo so timi enane ni nyina eduro no eye Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules onso a over pressure ene pressure kuma ena ekum nipa medofo pa emma pressure ente wonkwana so ene ye 1st November me pato bronya na ye die no wa wo hwe nkra ya wo ma pressure abeka wato wo na ebe boa wo die me say ma emma obi me kan che wa pomuden no hwe so yo wankasa wo hwe ne ma ekoso wasasi so a ewo se wo ma woni ku wa pomuden eho me say obi fon eseye a asane moja asane padua nim okasa kra enye ye osemefon asai nanso ni padua no de o ma
w'ani enko ho mani padua ne nsom wo bo ansa na wo phone no aba ese ya obetumi aye adwuma akwa akoto foforo na me pa cho se ya we account wo ma wo phone kra obi fro kwa wo mfa o de chew esan se owudie mu ehyehyew se wo tie me a na se pressure e wo so doctor ede what pressure duro so a obetumi anom ye duro no aka ho minim de duro we etimi ye nti me ka wasem bia me se me no to nchia e wo duro we ehu enu bina mako dunsia a garlic e wo mu edie me no pa eduro no eye duro ankasa obotanti mu eduro me pa cho se wo tie me a kanani nananom benya wode a eye bibiduro ennei ebreni ho doctor se ma fa sa adwumadie we atome ho so esan se chedi ampon edi nimdie no edome no me mfa nka me manfo metre mu se obia enya ne chefa ewo mu eno nti se wo yare se wo nyare koto aduro we ne fa bon wo ban efi yare eho doctor de what aduro sa me se obetimi anom ye aduro no aka ho won so asisi yade etete wo usisi mu etutu wo ye obia onkase mu eta eye wo yapa onkase mu echen enkase mu etutu obi sister e broso se me fanyin se ne so me hwe ya wo na me namu na mi jaye duro no ma enye yie enu nti se me ko fanyin sen sese ya be de ma no mabofra de na ma no menkase mu ede enu nti yin se me de ato akire kakra me do fo pa eni kwan se odi bia ato akire abra Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules e wo ho se wonom adrowe ya ebo siesie wedie no enkasa bia ma motwen ejai uye obi a odwawe na wuti ho me pacho uye obi a menses eso a obi te wonka wonom eyi nka edro wo hia eye Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules sanso je doctor number no ebim na ne doctor ntwetwe enkomo jinchi mu obrumidi eso ne bisa question ya number no 0266 11 4111 0266 114111 afi Spanish jingo capsules ewo emaye mekwana ntentem esanse emre ena yediye adwuma esanse enipa dodo no so ewachire na dodo fo akonwa so de baakofo entimi entena so enche eno nti se utie me anasa o hweme na sa opesa ogi nche mu abrumi de esom unya abotre ema doctor no yin 11 etesa abofra nante e de mawode a ene no afra ye number na egu TV no anim no eye 0266 114111 sene so ema me say enu no atoso eno nti se wokọ na e ka cho se Spanish edro no asam na mom edro foforo no ma eye adwuma te Spanish a mento to asokọ na obenya bi atom Spanish jingo capsules e ho ma ye say ebo ma nipadua na etimi gi na ho me ebra wada afi adwene so eye active adwene ye adwuma ntem so oba na 12 years osua dia wo hu wo panyin kra refi etetew owedia no enyini abranfie no ewo forma wadro eye Spanish jingo capsules eno nti fre doctor na chinchi mu apromedie eso na bisa question aha na mede obesie ye number no ye 0266 11 41 11 0266 11 41 eye Spanish that's the name Ebishia eye Spanish that's the name yeah. Taking you back memory lane.
omo dawson bebo me nana kofinti nana mam sehine nana nsuasi poku nana asafo hine nana dade so aba hine nana amakum hine omo nyina omo futuo omo nyina osubi ene omo ahemafo omo futuo ene omo mpaibo eka ho bi ene metia mi wie so a machia assemblyman for omo subin that's right omo ni medini Ada Constituency bi assemblyman for no omo ne omo MPT ado anwoma so ba me de ma nya ne sa onabo agodu ba bia wo bia wo tie me anyame hira onabo ye bo abili onabo asibu there's another lady so no so wa makom onabo Joseph Sechi Doris onabo Joseph Sechi onabo anso ade ono kra de obomachi domone Sechi as coordinators and assemblymen as well obi bia anyame hira executives Omanhene Yaw anra ye young ye executive ba ku frame ye deputy youth organizer ye bomu ko jachi na efedodo delegate wo subi omuni medini ye onyankopon onhira omo na onhira me coordinators so titru na subinfo onyame onhira omo Omanhene yakoto aba no nya 86% ba woni me de esi ye that's right me to me fast dano ma delegate nko a eye de fomfo no kaaye na e pursue delegates no and on beto aba ne boom sa ma me for the first time in the history of Subi first time obi anya 86% me check here no records scratch say asantuma mu have been sida timide aseda kese ema subinfo obi bia wo subin onyankopon onhira onto aba wo subi na oye adwuma wo subi kra onyame onhira. Join us live on Facebook. Amo share obetimi akọ Facebook Sompa 93.1. My shade oba ye to aba ma Dr. Mahmoud Baumia ena da chi se nyame makwan ana se wa akọ mrase bedwafie a subinfo na okobo omo anhoba wo mrase bedwafie se womo eje ofepa so no mto aba ma wa de na obetimi aka se okọ fom wahunu ewo subin na de na bia wonsoso fi se obetimi aye wani so ade hunu wa hye bia se ana se o twen ne to aba ma wa ana se nkomo no mu di ye no atosum na ene wo wani so ade hunu no ebo abra ana se pepepe oba himi dasi emi se yentuma so abakra na me bonto a wo subin na me ruru afie mu efi se sane na me hu no na me se mewe ne na me say at least 70% e de emenya na so ekoto aba no omo ya adom kese e ma me 16% ka ho enti yanto aba no kra no na ma start e bonto a ene ye to aba ma ya mbeye peace no ento aba no adoso Omanhene kamia ye se ifie bia wa asafo mawrem ifre bia wo lobito mawrem adum enso mako ifie no dodo Fantinu town mawra fie bia mu dade so aba chese kai koye se subin ifie wo subin about 90% mawrem enti minim subin ye problem na yanto aba no kra ne mabru no ba me ho. Okay. If you say Omunime, Uber West Life, yeah, it resonates with travel and tour, yes. Ona me do to kwantina do na name. Enti first problem me nya ya me kanta ya me tu ho anamon ansan ye to me so aba. Eye mabru na de srede a wo de betu manim say Omuni astrotef. E duru brebi kura no na comparison abam. Sebe preduasa astrotef na ye we asim ye ne asim muamasim astrotef no ene da so no time na omo de beto wanim no na ye nto aba ma ne nto aba ena me kra we ni nyina na no kra we mu ni se astrotef be bre ewo Ghana ha be bre free Turkey ni China we free Italy ba try that's a standard
a standard. Kuma beka chiro say papa na oye no Wembley investment. Kuma beka chiro say lawyer with the idea a state of the art. Okay. Nti subi ene da ho. Asim Park. Na de yama ho ani say me start here no. Yes, Asim Park ne so. Etimi ntumi nye. Ene da ho no. Na de me kan so ni say 77 preduasa. Enye me ho ene teme. Me ya asafuni mapa. Asim Park e ho na ye nyina ye kwhwe cornerstone. Kotoko prayers nyina migrate from cornerstone to Kotoko. Ho no mo bobo. Omanhene there was a time na Black Star selection 11 no ebegina park so na ebo national anthem na etode mu 9 ebo wase. Yeah. Nti Asim Park ne wa rich history. That's right. E hona Abdul Razak Bobo. Yeah. Frimpong Manson. Ampia. Talented Joe Debra. Ampia. Yes. Skillful Robert Sean. Odum. Ni Odate Lamte. That's right. Kasola da Costa. The other friend double man. Kwame Poku Mafia. That's right. Amudos. I can't mention their name. There was another player be. Not only so flamboyant. Or Black Star 10 consistent years. Coach Bia baby in the national friend Kojo Smala. Okay. Yes. Omunyina hono mo bobo. Apart from that, so Ghana had trio Yewura Jekufo ono ko school. Asim. Yewura so mabanda na Omanhene Yewura Kofi Anan omunyina ko school ho. Asim. Enti na ho behia se beye. Na ade ye da ho fefefe ya wo hwi. Safa to so why? Enye sebi ahanta ho brasiemu miamu botomska ena mede aye. Ayade. Ti na asemo ho no. Next in 2 weeks time my manager anya fans bi. Eno mede AstroTurf edina koje fans no. Enti Barras ewadum. Eni amankwatia. Mr. Tikrasa na yatwaba no. Amankwatia AstroTurf. Eye a stadium. Omusu benya AstroTurf. Benya. Makati adum de no kra sa na makoho so. Adum. Yes. Barracks. Police barracks. Yes. The police so by police back by 2026. Near we. Near 3. Now we there in the next 10 days near baby. Because here Bogara in 2 weeks time. And here do have the piano. And but Sakala no asafo. Adum Akwetiala Fantino Town Lobito Yarawa for wa mu nyina ye be hye wo asafo ye be hye obia e hoso na me na fofori nyina wo enfa zongo wo mo prayer so oh ye be hye wo zongo dede no mo asafo okay agro ni form now asafo ne pani o mati me yawe asafo ne pani ya kwa na edin wo bible mu asafo nyame asafo Yehowa obia ni bi ma ho se onyame it's lovely so na matumi aye emabunu no ya na bu ho no ma asafo ene lobito nom ne ade ya tra compound house oba akosua 3 year oba akosua ade pam oba akosua sanudwuma oba wi no sa ofie oni omo din komo no eye me nwanwa e bi se asofudie na osanka start yache mimi ukwada ye twam ye me bonto an sene na wo ka no ubedru na asafudie me se wini masafu efie ni bebre wo ho a efie raba dan bi epiepia abonten yeah no correct omudi bebre ama printing press for 77 previous akonya one sewing machine enka won koye demonstrations aba management ade ba kuso a mehu ye no enti ukuada ye twam ye eye nansane ne me ye program bi wo Jubilee Park na mesrese you almost am say bi sa wo ai ye che sewing machine kwa 156 whoa free of charge
150. 156. Emma Mebunum was Subin. Obi also said you on free Subin. But none master it was Monshusha, I think some of the pictures boxes be boxes, yes. Obi na on free Subin. But no Ade was Subin. Usuya Ade was Subin. Ade Pam was Subi Omunina Ema Omubi. Subin and the headquarters of coffee makers no. Almost Yamu tools. Omo ye fundaka no. Ewo Fantunita ho. Na ye sister mo ye tree. And so Yamu hair dryers be brave about 156. And Subin to we nyina no eye wow botom a ode boa. Omanhene toda won twen say common fan mra. Na why your constituency no adoye. 77 producer hair dryer. We ye hwamo. We ye acho mo hwehwe we de okọ aprobo. We na me kwa aprobo. Okosra fundaka fo no. Okosra fundaka fo no. But choose now the ma wo no. Somebody we have to me ko sra wo mo. And omde we to wani. Omu hia asem too many. Oh, that's great. Aye. To call ye no no mo ka kire o say omu hia niema. Toda kra na some people no ne ade kwa na hwan den. Hwan ye den especially new apprentice no. Enti ye omo adoye kese. Na omo asa titiku. Enti enye se ye one of ye bet meta de aba. Na ati aban so pressure so kakra. Omanhene wonim say POP a ye no Ghana na Togo fo na be ye. No kre. Iti anu so matu ho anamo. Manya nkofu bi a omo say within 30 days. Omo be training emabunu. E wo Subin. Starting nipa 1000. My God. You ready Yakub? Dan ya yesisi no won hyaye so daban asago sokoban new sites. Opani Togo fo nkwa na yeto. And they are young men wo Subin a. Omo betumi ayama na bro. Employ abro so. Ni 17 na. Kofi na mi shraw. Etimi ankasa. When you be obet how to do POP. Aye. And I'm say obi so a oye Togo ni ba oko school of Paris. Ono kuta masters in talent. So I got with tiles of West African tiles no. Tiles. Obi wa kra with the man or 2 years just was a man to obe kire mabuna e wo Subin. So my goodness. Coming March next year March or see obetima be Ghana 60 days. Enti ba ko be kire we no so we machine no you know machine we to be park bebo mi woman organizer abaso ono no aboabo mu nyina no ye ne obia na etumi ma no bi but second phase beba third phase beba bedru baby no your target ya about 5,000 send e be ya se onya akwadro na se opese usua 3 year usua de pam nyansa ne dwuma so fundaka ye nuanom a mo ye mpaboa yi omo do so Subin pa mi fi ha mi kwehia wo nyina wo sensi press ye no makasa na ya hwe senia yeso ye betuma aboa mo sikase mu enti Subin mi fi se fan ntuma pa efra me bawo me ye asafuni on say from so bebre ba ewo MP se omo kronum ekwan ase eye city enti ya na ye bebre se omo wo kronum no omo hoto omo ade ba ko amahu most city members of parliament no tse bia Kumasi na e bia kwada so mensia ene Subin asokwa wan hwe ya ebe wi awo say wo manfo na e wo ho no because omo kwan ye omo to omo na akwan bebre aye monche monka wo say me ne mama fa wa kwan ya so nchia chama wuntu me another fantastic guy. Oh yes so mama ye politics
kami hu minim so you so fantastic sir or you be all kind of cray and as sabi you be so a o ma won fi ho and na waka wanim asem wo ho a na waka anra me de tu nanim ofre yuru Sompa. We had a very fruitful meeting. Okay. But me ne ka say subia kwanse na wo kan Dunkirk. The last time come cake community. Dunkirk. Yes. From Sensipensi sane no. E ho bua ma aka half. Me ne ka say chama wuntumi na da Roma. O see PC meboa. The next 2 days or 3 days ubehu say eye adwuma. But yanye no krama start we dey o yasafuni. Nti wo wi a memories to Baso Club ho. Memories. Ma ye kwanu nyina. Me gusu a me ye next week. Anwura dwom ekwan bi da animu. E hoso me kodwiso na magusu. Me gusu a ye nto aba ne nwie no na about 80% there. Yensu ye 3 ye ba bi asese no endorso. Na anwura na me call a Greek broadcast no opposite ho. Because here door to door ho. A house ye terrible. A ho ye terrible. GBC opposite no. Community bi a share ho no Omanhene we asafuni ba me nya sure say we wura ho da. E ho na sorry kese bi wo ho lighthouse forward one of the biggest. Yeah, the wase ho no. And something Pentecostal, I don't know. Another big church. But a ho nya. Inte ho so next week. Ya be hwe na at least ya patch said e ho be ye more trouble. Enti subin ye adwuma. Enti kakra meka any say one no ma ye disgranted. Say oh ye nto aba any ade no. Se si anu me fi say asesa na kakra meka so ne say 7 December no enya me nko a omo to aba ama lawyer no na omo to aba ama yewura Mahmood Bawumia na Omanhene ade a aya me ankasa eso mebo a me fi se onyame ada Roma ene onipa mpaibo matumi aye eye cooperative fana matumi set it up. What set up cooperative? Ewo subin obaye me baye skene wo mu no so pa but the last time we co interview me kamire ni me yanya problem me to din but I skakes here pa one big contractor bi wo Ghana ha also you interested onu so skill di be shim no me bod in kirewa worker senya no they are catch me kire na you go kirewa me sabo ni pa ko so me join cooperative na I also join bi na was afre na dana because you obi akra na do ani so ade hunu ekoto na nimu a board in this life na eno no ye maame mu I was a market anwuna dwom abinchi market amuna baba baji scan na sasika yi ye fanche na emom interest free loan obaji a nsihu bia ni ho interest free loan interest free ti se nyame ya adom na woton board ya me fi se board ye se unya 50 million kura betum da ton board ye ebro sokra woton wa na wo de abeto woton wa na de abeto nsihu bia ni ho ba na se cooperative for subi cooperative for ma ton board ye no ibaji amitua se si a me pese me ton adwene ka ho a na ya double na ma interest free loan as see ya start patrons be brave ma ba me hwe na me de mema ni bia hyehye mi nti ya to aba ni wie ya start ki start ni se see aba ye program e be ye bank no ba bi e benya bia na asset ye ni parking lot na afi no nyame adom ya nya ba bi by next week carpenters any mason be start ayemu adwuma workers ne so you be find osubin because you say you were retired bankers. Let me understand something. It is subin cooperative no ebeye
te se bank subin e wo subin hey ai na de American so ne say o ka me ka se bia enye se wo subin ko a so wo bantima na se bia uton niema a wo unim se ka wunya ska ka be wunya loan a ka be ton niema atua wo loan usutumi ba bare mom subin for yes ai abapia na ni ewo ye na ye na sakra na ababa beje no yisi obi ebe ka so sa ni pa di eminim no yes ye kwa so se be hwe sa aba no tubia ai ye interest exactly enti eye big ti ye ma mi mu dwonfo ukuada no me call Asafo market na we hwe ma me fo a omo hihye me t-shirt a mrewafo e bia di 85 86 hihye me t-shirt a na I was so overwhelmed. Enti de yeso ye be ya ye de be boa wo mo no. Asante ebo. Kasa uti. No se pempi nka bo hu se MPB a wadi be 12 years. Wa batna dwaso mfie be dumienu. Na all kind achievements. Debio all kind oba mfie dumienu ne wa ye. My metuo nyina on se makase honorable minim ni dani yeah but you knew said the time oh okay baby a media grow pa on se me na metoba wo folukrom na hye wo tra subinda ato aba ma subin as MP and the presidential you know the make say when you so dey hunu we know some of these national events insight no ni kwa se bia se be ka asafo ho nko a we be say be a cooperative no dey ban the state and for that matter the MPs we can all dip into it exactly. Now because the innovation is something else. Interest free loans you are there high tinipa na cooperative dey sika beto inje ni say usika no pay 10,000 be amount but untua ne mo bi abosomi 9 pesika ne sambra na yenye nipa omoni be ko ho be boa ma on say we be pay 1,500 per day 1,500 what 1,500 2,000 50 million no dey horse road odi be ye adwuma no ade ba ko ka the manager ni say on say ye wo asafo no on my the whole northern Ghana no printing press no wona mukuta o man yes and na gasket and asafo that kind for that casket no as a kumasi asoso baby asafo define and what these some of these one days one factory no kra no yeah we define and one kesen ka nya ensomu bi na nkeboa what you say name the issue is even printing press what asafo no akese o that papa I thought that 77 producer yeah school from krata kra na akoye no China. That is my point. Why should it be like that? Secondly, so I say a fact can be so me kwa pro no problem baako electricity bills e de ma omo ano ding enti e mo ntimi fa nipa bebre because the president amasisi ano aban na asudi abeda ne so in relation to unemployment na ebasa o man say magasa makoy collecting asafo me nse na ye books asafo utimi be quality sa from here be for chrome bantima boys no manage quality no say books un shegu na obo no go do be bia na ya maka kakra utimi di nane kwa na ye timi ye di ko school entino say ye ja importation of this printouts oh I know there idea ebema adwuma no automatic awia nkwana pon school nyina they can do some of these things nyame ya maduma me ko parliament here the last time me hu me raso first na me no discuss printing press for and that explain the reason why obey door to door no me dey ba moonlight no on say raba on say asafu say ya ko nyina na me kire no printing press opposite moonlight if you na kasa printing press yes now the K-dom na tinam share that in printing press funti it's definitely what you got to anymore oh me dey atuna animu dada na be ye MP dey asem mu ayedu MP ne me na me MP so keke subin ade ba ko e ha mo ni say o man ha ni say on no ho no ho I have edu anopa nipa more than be say 2 million tin be go asafo exactly and facilities bi wa o mo ba use no mo san call o mo krom
omo come I know there me idea hapa pressure aba all this one honorable yanhwe asafo subin any term na abaya transport hub a whole VIP 2M Express ni ade money a driver for no ne kobedi no so ntem to say makasa me call new plan me no makasa station mu fi asafo so call ada yes elubo ni hwan takrade na even asafo market omu problem e 77 preduasa babia omu be yisi omu toilet facility e problem e wasa nti me ne wo ka say there's a lady bia me ne buy nti yakọ ye hwehwe babia ye beye no babia ye hu ye o se ye suitable kiosk bi si ho ti afi no mama me coordinators no so omu hwehwe nipa na otade ne ye ne dia sisters bi were animo ho na as a PC or an eminent MP no menji bi ma no no fa ne ho mai na yensi o just ama no ai se untumi ntunu wa bra untumi ntunu se on fa na no kwapim da 77 preduasa na ye fanye big toilet facility na ema no wa ase na ema no so e wo so anti girl no se obetuma ye no 7 seater extra 7 seater no ya man ti no anse ofrosra na Napolitan kese pa oh okay nti e hoso yegu so na another problem so e security from Zion School before so be do Sidiba you see boat won be far left yes see ajeje nkonfo bag ho pa eno so omoje anom de resu bi ye ne police pendina wa ha ewura brokwa ye ne na discuss o say any problem se see am say abatu ni nti omo so pressure wo omo so to make sure say omba maintain peace and order to see to abani wi from 6 p.m. to the following 7 a.m. Obama police for about ye police post ho okay send e be ya adwadifo no ho beto omo wona omo be faka safoso e ho beto omo because se obi free sebi voter regional be yi na obefa ka wa asafo na je ne baga e dimbone na ode asafo eko Central Business District yawus ewo dia be fan say ye to abama wo na wo be hweso businessmen e wo honum ne woni om interaction tse many businessmen na hia many omu hia ya me come ani suade hu no na contractor ba ko ka che me say you want to come on board for the cooperative oh okay ti me no omu hia ba dodo na problem ye dollar cedi you know enu sunu yewura edana kuma so pa oda wona wo wa assemble men se nyame ya adum na January 2025 yesu ni in wia cd no e be stable because adia wo de ba no if bibi flat duty enti se okofa television ba na ye 25 cedis eno na da bia kofa television ba wetua eno ya sa pegi no cedis enti wuntumi me gina ho se dollar cost to be increase no enti ya dia be ma ono mo kra ne ma ba no omo so eho ato omo okay enti me ne omo hia so obisa ya prison for nom ne ade a prison for the prison there me me ye PC and I say me me ye me rap politics me kra na prison there me Christian principles nti na me ne wo mo nti akoye se ba bia metena bia no prison for any children's home for homo benefit a lot me ti hey there's a children's home be osu to the sense that there was a time the boss there called me said lawyer and they are sure to grow do I won't feel some yourself because almost every 2 weeks we are me call and me buy so me tie ye prison kese no pa e wa dum
Makoho almost. Yeah, me kai say. Makoho almost 3 times. Me kai say bako. We invite him. Aye, but when say we plan no awachi. Aye. Ene enuane bebre. Yeah, koya awachi nipa 2000 obia di bi ma ne hoto no. Enye no nko a metako ho koya adoye tea rules ni ade. Omo football no de. Sa ne ma we no. Omo football no omo atumi nkra say hia o. Aye meye ye beko next week me ne omo. Next week also on the prison for no Premier League. Since ye ah. Since ye Manchester be fan into my perfect. Oh yeah, my ya pamu ye coach no. E je say na ye start ye pop 5 ye. Obi say was watch. Ai, enya sam kitu Barcelona, I feel I'm vessel. Kanje mo trust wide. Wednesday ye share 5. I Wednesday mo share 5. You catch them say, hey, why am I union? Oh, Yamisha. Enti. Ya ni presence no kwasha match na. Okay. Ye nya Arsenal ni Liverpool I show am 5 next week. Ani ya ho atoye. Lawyer, ade na wo catch you for na menya wo na ekoye. But I mean say wo kwa problem. Subin for the America actually am say Onyankopon won hira wo mo. Na 7 December. Omma menya wo mani adom. Na omuntu abano mami ne me boss Dr. Mahmoud Bawumia me sre omo subin de MPP stronghold na de mabe ye ni subin so no omo anitua nti omo nhwe e na omo ankoto abani bi afanche ye nuanu ma omo wozongo yarewa me de adesre de atumanim ni modi ni ye muntu abano mami asafo lobito dade so aba adum afu kwanta akwatialai munyina Onyankopon onhiramu sanu adwuma na 7 December omama hoden kese na monkoto aba na mame ka bibi ntwam me ba no mito brand new coaster e ma subi yes akoye setima muhu for fees say 77 predators mito ma delegate any coordinators enya no kre so we was subi na wo ba bi ye wedding okote we hia nipa ama ma bejawa utim baji bas no ye hian se wato petrol go sebi usika so petrol kra enunti na wo PC betimi ama me chama to petrol go na me ma reimburse no nti mebasre bas na to subin for dia eye subin for dia eye MPP dia na so subin uti asafo ba wo nana bi afim e wa asante bekwai anase konongo odumase utimi begis bas no na wadofo ejaw yes no so buku ni ntem because omo mu be buku ni dos ane they say akas obi aduru ho obi aduru Shadrack obi bia wo Onyankopon onhira oh onhira be say me de bas no to yaw Bas na so de akonta efe yaw me ka kire wo say AC no kura na yaw me ka kire wo say me tra hanu ma me ka say Bas ne ba na me say kai that's right me tra ka kire wo say ye benya subi the reason why I'm gas ye benya ne say subi MPP o ye dan ya MPP ne be win ye dan ya na ba cho Kevin Masandi amount for bas ne to so bas we e by crans and omukoto aba yes ta omo ye ne veti mi kubi emra omo eba ne veti no sa bas no e na omo de eba party officer no omo duro no obi abuza say na we eba da bay every ye subinfo nyina dia enye coordinators enye executives ena enye delegates sene me din ka kai no obabi ye wedding oti asafo but wedding wo ye ne kote utimbaje una na bia frimu obekwai kokofu oboase anase mampon utimi baje ya yetimi ede akuta no pay ne be wa wo amani ma memfa wa fidie so wa fidie de akwa akiri na memfa de srede so entu so amianim se minua John Dako I am a mate omun hye nanimonyam that's right Manchia South ye wura na je baafo na afi we Manchia South mesrem younger generation lawyers munya minua baafo awua munya na dum nam increase in votes odotobri
Yenua Lawyer Amie. Mr. Modo to bring. Lawyers Ralph Poku adu. Ralph so be quite. Ralph. None of you lawyers in Kwanum to Abamamu. Minua Edu Ofori Krom. Yes, Mike Edu. Mama Pat Askwa Munyanumwa. Yes. Na asefu aso Tafu. Yeah, asefu aso young lawyer. Nti mesre Asanteman eni Kumasiman, especially Greater Kumasi. Se yewura Baumia. Ye best say Joanna o se na probas. Ai ejina yeso. Nti mesre mu se bibia SBA anyemu de bia momfa nche. Sebi preduasa. Onipa ena yemfumso na party no munso mu maye because Asanteman se muni ho MPP eni ho Nyankopon onhira obi bia e wa Asanteman la we have ya dase na ai ni e twemanso kakra wo edem ho mi kuku amoni ai sese G aha lawyer G e wo dia dia pacho G Subin ya dia o za mo Bantuma nya omo dia G ya dia anya say ya G o me ba ye makoho tuta awu jando G ya ma ya G ya Fanochi G ya Fanochi ya Subin oh baby ai soja for next year ho no CG soja Subin ye G Lands Commission nyina ni o nyina ye dia be kwa run about right ho na Subin eti Subin there dia o eti pacho e was say ni Ade sakasa obi kura o Subin no of hospital so mo reduce ne sika o mo jere yes we are the landlord I won Kumasi G o say e be 20 yes so say ni dia Jesus Fanochi Subin Manzo ayechi no dem the fact of the matter is say bibia e was Asanteman apart from Mensia Palace e was Subin Sports Stadium e was Subin lawyer no boy Kumasi Sports Stadium e Subin St. Cyprus e was Subin St. Peters e Subin Roman Hill e was Subin Asafu Market e was Subin KJT Dubai e was Subin Abinchi Market e was Subin Amekoma SDA e was Subin Opanini Bibia was Church of Pentecost Kenya Makion KME e was Subin Wayek was Subin Lands Commission e was Subin Wayek was Subin Court of Appeal was Subin Almighty Adum was Subin enti no wo kan wa kan say Bantuma dey say you want chele be di no enti yes I have for see how Kanji na that drinking water I want to say na me adom ye ho look at you just come on why ai facha na ya jibo mrese nya hwe ni nyina aka wo bi ma agro no ye de my enti wa no pe chia etiefo ne ahwefo oman em say ene no topic I pese ye hwe ne the need to return to origin. Get back to origin. Get back. Say yeah sign akọ nkane tibie mu ana ye ndada mu biem. Na briefly no. Na wochi ebinum ba office so ebi afrefra adanse a omudi na ano ye hye. Na omo from say na munsuo yi Kangen alkaline water no draw ana say nsuo. Na ma kire omo so nsuo. Na emom na sanse yeduane a yedi ni dodo na ya acidic na afei anono ade no energy drinks ni carbonated drinks na ya acidic intino the more awonum sa na ma na onipedua no enter state a friend acidosis na acidosis no na ede yare ebre onipedua enti ene no yenya afrefo no be yes na yentie adanse sa friend bi o okay enti no enti no Kangen alkaline water no ya man crofati as say nsuo with just 30 Ghana cedis we distributor crowd ya the amount 23.80 and now 23.70 pesos na wonso de kakra to so na wonso waton na nipa no num ya dance ya wodi ni nyina alkaline nti ekoko flash acidity. Hello, good morning. Good morning. Hello, Macho. Good morning. Okay, my Yemsha has you been right. Nebi we no. Boakye. Hello, good morning. Good morning. Pacho Wendy. I am from Kwame. Kwame,
o say kangen water aboa pa me yenti o kwan be so na afa so aboa wo. Oh, me dem ya say me kwa ko bi na no keke na ma wo ka wa se ma ya wo di paso da bi ya. Ya no adren ko. Enti mitnya na mo ka me ko mo hono wo about root one. Enti me ko to bi no. Ebe me no be 5 days 6 days no. Na me angasa no. Ya na me pam asem ma je kakra. Na yes why kwa me twen enye mpam asem. Na why ye mre wo mpam. What you say? Enti ma adunu mu se me nko ho ade me kwa me me ntibi kwa nye ni. E ta fe dem ho ma timi wo ade asori. 4 times. Hey. Na I swear na because we know a group ya. And you don't look at na we na bibia ba mama sade man ko na me koso no me. The man rest on the bibia me who sade na me anka tano. Aye no nwa e da be me ka tro ma so me nton esuo ni bi na ntisa. Na bato kwame wo call you know after that no ba no so I don't see you. Ma finish say ko do beka. Ma finish say ko do beka. San ba. Yeah. If I just say me say oba na dia dan say sense san ba. Some na me hu ye ana me ko na no say na dey asem na me say me no muso me hu bibi fufuro bi wo me wona ma menti ase. Tibra na me test you. Na already so me da so mo no me nyina asa he me ya. Me nyina so me hu ni say ene me ko for money. Etri ma ka cho mo say omo me ma menton. Oh okay. With you 70,000 Ghana cedis. Wow. I'm telling you. Wow. Yeah, so now wow. Before God and man. Okay, Kwame, that's it. Machine, we are just one of the testimonies. So for 15 years, for the past 3-4 years, and Bema cried to me, he is unable to perform, but just within 5 days of taking water, and this is what we are saying. It's not medicine, but our system is acidic. Look at this water I'm testing this morning. Way ordinary water, and this is what the man experienced. This is what the man experienced. Yeah, squeeze back and bit to me free. So the first water, no, any ordinary water, any ordinary water, no. What the pH test and is so more color no. Won't say amount yellow, which means says Sansoni acidic. What the 2 pH acid womb. Nania papa no me son. It's just this 30 cedis pack here. He didn't even take the high pH. Just 30 cedis. So my the color. One say your chlorine tester, your pH tester. Sanya main na your busted you a basic science. Or alkaline or acidic water. You should surely go for alkaline water. Hello. Hello. Yeah. Good morning. Good morning, Omai. Now what to say? Adumo now swear. Yeah, me and you na Kengen, dear now bet me a kafa home. Yo, Omai me that's it. Eja, mema ya dia etete mema and saying prostate in seven. Na me de ka ne ho. Na eja ya no mu ya towi. Me do baby say after that be a blockade cry na Johnson ma. Emma ya rashe me ko hospital. Ama ya kwashe me catheter. Ana eja na me timide egu nsuo kakra. Timi share catheter no almost 20 days. Ana there be an operation ya me TV wona me hwe na Assemblies of God so for be Efre say okona down for man bi. That's right. Na wonum ye no. Me do so ne ba yi. Into a can say am say and so sometime I can want some match me wa ma me bia no kura pen. I want the office. Enti ene me tu one am. Enti me call so nyane regional hospital. Me free one na me hwe kan gin for na me to am high pH no bi. Gallon modi. Omai, minum suru 3 days. The see a mene wo kasai. Nincha kateta. Mi an kasa na me gunsu. Ugusu e bakama.
egu eba kama ana omai mi ankasa nso mesa hu se mi obi a mi ni pakese kakra na ma hu se mi mu so ya ha abene ayo me nanti ha ne kakra bi ana mabre enzo omai kuma se mete askwa na not hotel nche wa na say me yes sa me twaso ade koduru adum man tebre wow na ever since I'm discovering so you know so no me friends who for bianca manoda so penny or two be dia dance here we took about office no ma be tono Ade Akye or the dispensers na me de call about 10 20 feeling the me cancer the can yes dia boa me a na broso menka za kanji ya dru epifo nadam fo binya insomnia o se nadam fo binya insomnia me madam fo ba kwa me beto so me koma ne bie 8 years of insomnia ontumi na o ma wunim no ya fra na mankwa okay ono mo ya adwuma kakra kra ho mo yes ebra na mo to 5G ni ma mankwa oda ontumi na ene woni amankwa kasa no adaja o one ne kasa no adaja o kokra ya ria tini na o recover ni na medas njo mai kange ne die ya se ya baby a yan so be gibi agudi amankrofo eja obi anso so dia fa no ya de medas siminia okay distribution and our distributors say sorry Church of Pentecost pastors no yeah ma almost 10% discount they be me say me can na me refi and Church of Pentecost pastors I wo Kumasi Greater Kumasi nyina no area heads apostles prophets evangelists nipa ne clergy nkwade a obetunso na onya 10% discount na near encrofoya experience in Oman is not strange say bia wonnim hot alkaline dyes in the body and that is why we need to return when we say we oil and what they are chickily this is ordinary water. If shake a crag and one sort to say and one tiny, this is normally suspension. This all should happen with any other water. Nemum unya kangen alkaline water. My main family saying too. Now you know or my we drink it. I can drink all this gallon and this is water. Or my I've taken almost half already. It's water. Near into me and no mind look at it. MCR. Once ananina mana it is milk. And this is what the guy experienced. I wish I could give your mind when you taste it. It's just like the normal water. You just have to punch on the machine, say open high pH. The machine is doing virtual. We don't add any chemical. And this machine is used in hospitals outside. Briefly, I want to be about diet, Nipa diet. Yeah, but Steven de Kakraka on then quickly no. Or say you are hot, you eat. This means say you are near woodiness. I say also her first body now only full of vegetables, greens, sanyam antioxidant, banana, apples. Or her right side na and near junk food span. Yeah, na hano ye near ye the most near oily. Enti ye system near nipana woni fano. Enti is junk. But near ye can say okonum sanyam in area onya kanje ne boa. A boa flashy because we can't tell you don't go and buy energy drinks. Who drive any and we hardly exercise. Or mind even when you exercise, it prevents cancer. I've been a footballer before, but every Saturday morning, apart from my work, me cover my AstroTurf and so, and I play football over 2 hours. I'm able to play 3 hours non-stop. One, it is exercising that keeps you fit. And Steven, quickly over to you. Oh, Steven, yeah, boss on that. Yeah, my answer anopedia ya illustrate bibia in pictorial description and chief for ehu send the beer can you say kangen and energy drinking water. This is how the water keeps expanding. So kwan we so now amount for fast so say insuno meton bi enyina ne say first of all nipa no di kan enom no wahwe or chance so on normal de eyema ne nipadua no no say yes science you know emugu ahodo na this one aba awase meji etum. It's all about technology. Say na that no me ba ha me can say the world is evolving. Can you know nrobi ananka ye normal esay nipadua yare no ye nipadua no this time no I build certain
kinds of defense and no be honoma those days say area na ube no na entumi nipadua no ebio because the kind of inframa ye home the kind of nuane ayedie adwendwen kra nipa odwen no kra ma system no timi develop be toxic etimi be acidic the sent no uhia ensu a ne pH no eye recommended 8.5 8.1 8.0 I bet me a clear with system no say na the first person or friend can say ama wait me gina na so say be ma no sugar wo ye be ma bia na say wo betime gina na so e wo say wo moja timi di afrusa na yi e na wo moja be di afrusa na yi a etwa say wontini mu etokuro na nyame nyansem no oma edem no e wo say tokuro no emu da ho but udi junk foods bebre nuane a eye oil nuane a ye fatty ni ade a the more na wudi e no exercise mpo nkosoro de tie ne say wo block your veins no but the kangen eye ne say it helps you to break down those junks and also those fats send be our system arteries no be da ho e no na ma nipa no yare bia woni padua no mu bia no e ma woni padua no eye healthy na e ma kangen ba be preferable enti no oma mo show screen so no the distributors ni be numbers no e na e wo so no kangen energy drinking water yinsu a asap now unya start say o no bia na akoye say yaba be do 21st century say oda so 20th century o ya ka echi say wo ya analog ya digital o ya ka echi ti o system no ya analog make it digital ba o me dey digitalization ba so digitalize can digital very digital ja analog water no na switch enkoko no obi ton eyi sachet water bi wo ho enye ye nsuo enkoko major distributor na beda so na makai nipa no atro so kangin energetic water enye ye nsuo enye kangin energetic drinking water ye nya nya sachet ye started say ye be bo ho dem nti o tin kokko a bomodin e na de e kan say bomodin nya o pH tester because on betimi di nsuo bia bro say e kangin na o better say na sa na waso no say e blue and purple enye kangin sa pepper for numbers in the Jani numbers in 0241 44 91 once again 0241 44 91 how dey bring it here na mum no o fresh na Accra fo nyina greater Accra fo nyina nso mumbomodin mu number em say me ba me pick Accra fo no na course ndodo na efri Accra Inti Accra the number mo be friend 0546 79 24 70 0546 79 24 70 Ofra Accra Azuma oni obedi okay all right let me do the birthdays quickly and then give us for high number to chinkoba. I promised you say I no pay. Many chairman touch you to chinkomo na and Khalifa o birthday Khalifa Calvin Sompa TV so mountain kwa Khalifa Nipa Sewa Donko Junior Zion Royal and Nipa and Nipa na mu yo and Nipa and the nyina akọ Nipa hello Zion Royal School from grandma Dr. Sewa Donko and parents Ose Broni and Ajoesika we dey omu tafo neba Sewa Prempe Kodia of Echem I Evergreen Tulip Sewa Prempe Kodia from your father Honorable Pozo DCE such the Central District okay Pozo Madam Vida Nima of Agogo RC School. Today is your birthday from Berima of Ahinipa FM. Katechi Opoku Amwa of Asante Achim from your parents, Mr. and Mrs. Opoku and your siblings. Nana Yadowa of St. Monica's SHS from your sister Diana Osei of Fidelity Bank. And then we have Yaw Jessini Makon of St. Hubert Seminary CS High School. And then your sister Pukia of Sompa Somadu. I just seen my one picture ma. Oh, come on. Nana ya sewa bonsu. Busiani nyina so mountain happy birthday. And Fidelia upon your brother is Cobison. Also on mountain happy birthday to you. Okay, give us. Yanjo chinkomo ye na ye ne mabedwa fo no atena se
na ya hwe ye nkomodie ba komienu bi ye ne chia metachi so atwetwe nkomo nipa bebre na ebe titire mu amoton no yi o metra no mabubu be no say ma say ye be ase no empanimfo say ubu okoto kwase a onyame hwoto say who bay ensuo ho ana hu se kotobo wa I want for say Benoit Gunwa ma ayabasa. Give us. Mamin Tio. Here we are. And title omo country news. Otumi bu Beno na say wo bu ni koma bu nachi. Kasa we are. Ya beba ni abedi san komo no. Manager Tum on Sompa 93.1 live on Sompa television. Motienka anopa breed ya near the apomodene nkomo if we give us herbal center kwanche for penny Dr. Solomon Kwabi adano na docs misa so apomodene hon semete saying na senyempo rest assured say among confirm within the next 10 minutes na da yenim no yakopon benam no so na apomodene passion ko awope no wonsa etimi aka yenro ahodo enum awo edwaso emu mienu titu ne no ba bebo ho nkomo yebedi nkomo that the afa give us about Mr. Dry Eboa na etu malaria typhoid and I joined as I said they feel we pay them enough as aboa as I serve as immune booster and so the amount we pay diano na afa give us P capsules and afa give us co capsules and so etimi aboa na ene emma ene mema when I think I say me from no etimi aboa na apejemo mema what the friend say erectile dysfunction or mema sem and so our from koko ni amaman awo ni pedium no tisi elim no ebeboa na eto ase and so dey afi honom teme so men compromise on your health gene number na efrey na ne na more and common kind of say be eto nro bia awo man Ghana me titru ne herbal shops ahodo no kwan sister sell pe give us your product ne be free on 0543 222 470 0543 222 470 na once weti mini na bon komana pomodin passion kon a wo pe no yakopon enam yenso na wonsa enso etimi aka no kroje pa na bibia ko fine enso e dia ma odo bia make say give us in fie bebra ye ba eni oma mienu ayeye ema ye dan so ye dwumade ahodo enso won say de kan de bia make say ye boa ama sense of urgency enso etimi akon kan se ne be ya yare ahodo ba ne pedua ne mu no onso wonyiyi mu and obinya kini problem high blood pressure onkeka no wohro na onya yare ahodo a give us no nitimi sana eya na onkeka no e wo form wan hwe ya wonyiyi yare ni ma ade se de ogidi ese entimi enyim bone no eno ene bedu bone sanso na afa ye boa na ene emyama apomoden cheche se ne ye be ya okoto ye no ni be na de di djuma ebeboa na results a wo pe no se timi aka because save kaka ya ne se dodo na the givers in no di djuma na wono mo ye nioma hodwa ni pedua ne empe think and say mokoso wo yes a nioma no na se onom givers in no na me ade se bibia ensi mesho ebasa hedro no results na wo pe no na de bia meka so ma bia political instability mentokwa nketwa ne akese nyina the last point of kwa obi ahro ya soldier for say the police for corner say antimi monument mi anso anu asanso na woni padua no the last point of kwa Arabia show ye defend say immune system it's where boy and kaya me nya ho ntia say immune system na carry a majority shareholder wo woni padua to say immune system ni ho no ma ni padua ene body na ankasa no enya de say no so ye de ben e wo ho no into onom give us about mixture do no na eboa na ene atimi about the immune system na dwumadi ati true pa yakopon ade to immune system no so no watimi enso adisa dwumadi no na obi beka se dwumadi ne bi ya de kan aye de afa ne say recognition and identification of diseases and infections obi ohonoma wanom aduru ache over time ya reni ntimi nkwadentia and I'm saying immune system na so ho den sem aba form nti onom no ayade se beboa na akaka ya yahodo ni nyina na aboa na etu ase enso de afi woni pedianim sanso na afi sanso keep records and data of area aba na esa eba biem in the nearest future no na aboa na etu ase de afi hono nti beboa na enen ni pedua kwa ka bom ansa na wanya de afi ne say complete healthy immune system a bit to say ubon mawo white blood cell no enya hoden shonko na de ko etia yare ahodo beba ni pedua ne mo mesraw je number na efra ye ohia live on TV a won say numbers na ba begu o television set no enso ase obefra
on 0543 0543 222 222 470 470 0543 0543 222 222 470 470 na once what many and abon come na pon beden pa shonko a wo pe no Nyankopon na me nso na won setimi aka malaria yare na betu ase enso de free woni pede ne mu ade se enen plasmodium parasite mo awa na simple female anopheles mosquito the plasmodium parasite mo awa no de go woni pede ne mu no na enam so ama wonya yare a yefe ne se malaria fever intime so men compromise on a health but give us about mixture do ni bi na enom na ene kofa by malaria mo awa ne ntu ase enfan free woni pede ne mu indicators aba mu ho se no kra wanya malaria yare no ebi de edikan ebi nie loss of appetite okon eno aduane o te se 1% eye womre sometimes so your back rebecca so afanyin sen so na entesa we nyina eye nkaebo ebo wa mo hu se wanya de afa ne se malaria yare no ebi ewo woni pedem nti onom no ebeboa na etu ase de afi honom sanso na afa yare ayefa ne se typhoid ebeboa na etu ase join the se betu ase na typhoid kofa by eye salmonella typhi no ebeboa na ene ayi eye sa yare no e de afi honom de bia meka se akwan menu a obefa so anya typhoid yare no abra salmonella typhi na de bro eye nuane ahodo a eye contaminated na emmoamoa ewo mekoni pedianim sanso na afa insu a ehwo ntene koni pedianim ti de bia ya advocate se ho behia se aduane anase mpo insu e beko woni pedianim na ho ate insu a wogidi se opese ko woni pedianim hwe hu sampa wo de enen maduro bi ebetimi clean na ama na ye fine the autumn so abonti anom so brand a wogidi ese abeboa na wato na won so watimi a de ben anom ye wrap up with give us P capsules and afi give us co capsules na kanation no se no ko herbal shops bia na so so pedo ni bia ta ayade se ebi awo meye capsules in the form of capsules and as a bottle sanso na afi ye wo blister forms a ye tete eno so ebi se no ko na se hu ni sam mema no enyo wanwa ye give us ye no na give us P capsules and afi co capsules no ni form ni bia ya ye ade abana na ebo na tutu koko eni amaman afri ni pede no ye bema o mema yo ebetimi agina brand na bibia na nso akofan de ama finally gia number fryen na ni amon komo on 0543 222 222 470 0543 222 470 number na say WhatsApp number to betimi the WhatsApp message. All right, enjoy your day. Have safe. Okay, send me kind no ya boama asante abo awai na chabetachi ba homa no se ne twetwe nkomo kakra ni nyina ne se aduma bi ana ya mane ne ya mamre no na ya tutu no asaram ne ya ne basa mame kwa homa no so na me ne chame twikomo chame ma chen ye ura oyine ye na pop to say ura dia do zere ka ma feel do chame otomenka hello chama mi shena asante Oi. Nsele mabo diye ba Why are there? So mo see di na esenti esa. Aba wo de asante. But say e on say e besu atwi enti no. Bibia wo na se kire. Enti esenti kotoko. Mfanti force. Esenti kotoko. Esantini mfanti force esantini. Sana ya no. Yaw. Ese o ma Eti obia bebe na nimbu. Obia kan di asase e bo ama no onye frɛ hene. Bo ama wonya frɛ. Na se kyere se. Edi bia wo ase. Ya want man to odi ase aho. Agota bo ama kwabi. Bo ama kwabi e be poso hene. Ne dia. Ne to no. Ye ne woto bo ama kwabi. Bo ama na ase ne se. Agota bo ama kwabi. Bo ama ase ne se ase bo ama kwabi. Agota asante no se sei. Me di asante de mpanifo se esa enti. Esa enti. Bo ama ase ne se. Agota bo ama kwabi. Mnane no waka. Enye di nim nane asem na yeka. Agota di nim nane. Ese ase ne se. Se adro ba ni kasa me se ne hwan. Me wa. Adro ba ni. Me ba hold on. Agreke. Jame taji. Me ka de. Agreke. Jame. Agota buza se bo ama ase kire se. Jame bo ama ase ne se bo ama. Edi bo ama ne kofar ba ne dey. Me tie wo ohine. Edi bo ama ne kofar ba ne dey he. O mama me on the 14th of this month. O say
edi boama le kofar ba ye dey date ne to di boama sa boama obi a le fan se le hu a chire no hi aboafo so oba be boame boama ya kaso obi e boama oye nipa oye ni daso sibia ni enye ya le pepe akwala edu a e kapo wurchero ko wo akwala no e kanu pa e be fa so yu kura won ti ase na se akwala edu e boama wa be boame na adenti na nei ebe no bebre ya sai no sa na nei di ofa hwese de ene ade kura na ba sa no na ma fo sum se apani so so no asanje no kura na bibi anu oyama ene yama elu ayira sika ko fie bu atun se no mo di de pa enso eba nkiri mazoi ya ututi for God is ka ko na hell ngo uko ta fremo sofa na ina fi sompa ade ade cheba sompa de ade cheba kane obi o ye ho tu ko traba bi som obi tani dia na ma mi bi nsu no dia komi mi papa ya bokokra if you also want no fa some obi afi no papa nso dan na ni fikiri ma mi ba ko fu ko ji so ko no dia na ma papa di no nso mi ni na papa na ka kenze enengu mi ya abla di ti afa o ko ya no ti fe mpana akete kwa isi wo fako anu ma mun ko to na mun fanyi ko ke ne ma men ni na ya bobla da me kan so ni fi ofo no ye te him na ya se no twa photo na do ti si wa e roba wo na be wi ai so wa gina hoyi na chame di Boakye no so Boakye it is a boama Boakye it is a boama idi bia it is an na no wo mo de agene to niema ho ene yaye Boakye keteno na yesi bema bi ana okoso mo hini na kwa ofa so ni na na try no na so buano kwa mbibreso na owo ye na odi akwara na osi na sa dia afan to me papa oso de to me dia afan to papa me na nke se to papa me na ngo me na papa de se no se papa e fe na ya Boakye na tu no se na ya Boakye no na afia de sai zemi mi ko krum ombe busame sa ate idi na mga koto akwara na afia de se no se me papa ya se tetino na e ko bai na o no na o papa breno o ko papa ka dongu na e no to Boakye se wona na chimi aboa ya ni achikiri kuro no chimi aboa ya ni achikiri kuro to de Boakye ena na obi tin badi ya eno ahite na ya na mi achikiri kuro Boakye aboa ya mi achikiri kuro chame yan hwa de ebe no ye bebre ho abo muti ebi ti se o bu kotokwasia nyame hwe oto na no say ye be so wo no na me ka se ya nipa ni suro so nti ya anti asem koto na mo nyame abosi enwe de be den mebu no kwasia yo ukoboko wodo nsewura bomu na unsari wura mu kwachiya oso usuntofo ma oso tupeja kweso ndi yaso oboko ko afia ni nyame ahwe oto se wodo nsewura mu ama usuntem bato usuntem usunya to de a oto hwe wiem enti se oboko ko asia ne nyame ahwe oto nyame hwe oto ene yaso oboko to asia urai ubudu kasia na ma me ke ubudu kasia ni o senga briki mu ngire buom kasia na wo tie be no bacho ba ku bi asise twumasi a modama anti anka kom masa ne ka no
Daddy, that's what I'm now. Adaniakom. No say bread when yampa and bread head that chassis palm a man for who didn't hear better crab by. Well, Nana, I usually now the chairman, dear gentlemen. Now, what fast that you be Nadia and also the damned. And what check and him she owns and said that can be who are on a big Nadia. Nadia say, Waha. It is a Ubi Nadia. That is a wolf who American. So, check and a penny and an offer said them to be the idea. The offer said them to be the idea. And a damn tissue confanoche call. And also church and one mark confanoche for coming and move as I'm the kind. And the idea come to and yes, it's a truancy. Madam, Madam, so I'm what I have from Pong. I am not general. And Kakomi man. In the truancy, I'm Madam Tia. And yes, I'm Madam Mamma Nantia. And I'm Madam Tia, damn the drink a salam Nakomo. Says I tell you, Kauka Salama. A gankafu, a comfort. Tumasi, one more damn tea. I'm a damn tea, Yam from Poa. Confanotia, Kakom Niviasi. Ye, Chira Yirao. Now, Tonton, Yanum Sandy, and no, a papa. No, Reverend. The one that did Baba to Tonton. You know, it will be honest hours as usual. Sir, the Nippon you know, cotton class deeper about Pua, the Bakushutia. And now they perform comedy. Almost any occasion, conform to your crown attention. Mother was in the over take your one call for mother. Yen the bar said, maybe do you know a cry and one cold crew. You could be part of your. And one can't say, will be a bubble near to a car. What a term. The Cronus will bring a brain because I think but a money to New to the Indians or Mukru. To a year within a car by. No, because a million city I want them into a crowd by. Almost one on the car or packing on. They can so Canada. No, you look what Yabanos. Yea. Yenny and Eddie and Yamia Project. Papa, the Guineas in you, you'll find me. We are no like the Guineas in you. We are not a million, say, 10 to it as a metal. So I'm here saying, answer. Yamaburaka. And the 10 to 30 years of Yanamsan. Near 5. Tenteneto, Tietieto, Yanum Sanefa, and I am not Tonton to the free. Chairman, I Tonton to the free. Tonton to the free. You're not Tonton, a Tenteneto. Tietieto. No more Kubu Benson, Tonton, there be Tenteneto, Itiazameto. The sign of the mere fact. Jamie, who many Subamintina Chimney, now and no Sadia Cano. Now, I'll change it who will be any. I will feel very good. And yet, I'm so many needy. Oh, Mokola, so Mokodia. Then I know the catcher or Barnes Saudi Digi. I'm even too many. So be above 4 bar. Now, Bobby Betcher. Oh, and this was barring me. I can't remember so I have to do. There no, so much will be dinner or tempting she may come to. Oh, indeed, from so many needy. Dinner train you know, and Praniafi. And you who manage money. From so many needy. Aha, or Chiang Kujan in Moma Corners way. Our train could be an Momako and not the no consola. Wouldn't say Jabo Biano, your go affair. Or train woman, here the Irish. And then also, the Maya didn't do anything. The brother is on your bar. Just oh, bar. The Nicky to have one and Casatias in the Wushu. And the bra, it is a one soon to work. There's in your bar, your 2 or 10 and Casanca Sandy. And then we are very new. Chinny.
Yeah, Chavita Chiluno. Chavita Chiluno. Also, what Bob Bemendi? Chavita, because those times, because of Chavita, Chabo Bemed now, 10 will be another also. Ah, upite prepe called you also be can you fed and you know fed no. Ah, Chavia, no, no. Na esa koso ni bi kwa bu akwa ase de na no ase ne say. Ah, no. You say utu for fast. But if you see wa. And say obi aware no. And e dia agro ta kire di na ko. To mo ti agro no na di mika na di ani e gi. E si kisi wa bi o. No okwa bu akwa. No nti yakoso. E kisi wa no kwa bu akwa ware. No tu ho so fast nti e dia agro. Na kitafo. Tu tia. Uzi ni paso di tete no na wi ase din je na enum twewdi ende nti obi ati de kakra bi na odi mi ka ko na de ya so na de kisi wa bi o no ko bu akwa ware se o tu fo fa ne kisi wa bi ko bu akwa no na bi ma ye no ko so bi ko bu akwa Chavitachi. Katechi Abo Bemedi. Na mama radio. Womo ewo baako bi mbese me kai be no mame ma etiefo no kamenya nkomomra ahoma no so ho na enka obu a ebe bi wo nte ase ne omusa wade gina so mame mate nti wa obo bibi a opese wo so ka no number no ye 0551 93 atrewa wo de ne de sada ma yonko ntwa nkran I say, Chame. I say, open change you one out to say cotton boy. I don't know what you say. No, we okay. Open change you a cotton fan at a cotton boy. And open change you one. No, the cotton say any morning move. Now, cotton one cat or boy, I say, dear, you are in a cram. Hello, good morning. Beba chome yenti why chame wa homa so. Yo, beba chame de. Ye fa jumba ba tonse sabina smpa. Ebe. Like esa eko tuwe ena ubi na tete. But I was having a tea on a fancy. Can you say? On Casadi. I say, also, who chess aqua day? Who chess Ah, Chamber was say, who chess aqua to a drew now you chose this wedrew. So don't feature no true be drugu. And I woke up and you know dog island, you shall be digu. Until I say you been teacher will be the son of Okay. Jamie, I say I am who grown tea, quarter and yet 3 and no cry. The quarter is so neat. Yeah, and the end is and penny workers are. Yes, nipa bebre fa yonko ne nsi wo yi so so anya na fu papa fa bi na ye kan sa ayonko gro na ma kon confirm ko ka no pa be so awama di koto o de no bon ko fo e ka bi o afede o mo ko ne e ba koto na ntimi so no ade ya yisu bi akutwentu o mo na fe ne na fo na tita na ni atutu anenfe ya da ye kasa aye di tidi pafo to su ba ho ye se ese ne nkanfa ese tu fuati ti nipa ebi na mi ya se so nti enu onam ne ti kopo o nti nipa so bibia no ye ka kire wo a ni akedi bibia ko na ma sei ti so akotok na ma ba unna uhuri wa kira fa fanto o ka kire wo se da chi ni o be kira kokko video ki krama ye o ki kira fa fanto no ni o kira kokko video
Na de abafranto kokra no abu na ni chie no. Uhunu no akino. Say de wan chi abafranto no say what tokra ma aboka o. Yeah, so tikra abafranto no. Wo dako papa abako na kokko video ti anana. Obetu ache no. Okay. Hello, good morning. Bacho hwanie. Oh, what fresh. Hello, hwanie. Morning Omanhene so bi abako de. Ya ho ye pa hwanie. We SK Bolas na mena yene e wa de nyina mu. No, SK me enti wa no pai. Omanhene ba pesa na ba me e che me sabe wi asema me. En fani fo se benchwa woni kapre en so so le tumu akese en wo di atihye ne ke. Na we ye be. Enye Ya wa ma we enye be. Ya wa ma. Enye be. Toma we enka wade ho nenso sebe previous e ma to pan ya kono we Jame we enye be fo musa oh ya we o busa na se ma le jam hello wo busa no su busa ja Jame Jame ti ya wo ba ya se Toma nka wade ho so e ma to pan ya kono ya bo no le gu no si omumbi eso na ma do no gidie eti no cry no tama wonu ma do friend dey friend Thomas o ba ho no abo brapa eno ya henie ni nyampra no Thomas se gigu asin na abeda amani aka ene friend Thomas afi dia to bia ma no mebao eti na chesa asema abo amaka no cry Thomas na unzo ko ja fo so bofo obi ko ja bofo a obreke no ya baba pe o ma ni mu ni be aye ni pa bi ya ni Jame ba ko to me mu na se Jame wa da roma pampa ka no sa ho Jame abrante bi so de ba ko bi ba se Bentua ni kapre so turuma kese no die Jame we so ye be we ko bi ka ka kire so bentua so ngare ba da bi bi intro mo edi e ga ho Jame we di e ga ho Basa jana di pa de wala no so awa fo wala no so aho bi wala no so hello good morning me ba cha ba mi enti wai me ba cha o me ba se mi bisa ti am me se so obi bu be se otiti ati brofo ati obi mpo wa bra tena wa se ogoto bo pima osana ki mba cha ojra ma se me ntia se Jame wote achira se na bi se otiti ati brofo ati obi mpo wa bra tena wa se le ko poto bo pima osana ki se obi mpo wa bro onzo bu a ko no wa no omira ni adia so tena o ba di Nessa, you try to believe you could do the good again. And to two. Ututu to go for two. To be in power, Gora, Tanawasi, the cotton or bopping mouse signage. As a cotton copima. Only okay. Okay. I can get you almost see you conform. You can even hear me also about them. James Akabio. They say I can give you more see you conform. But you can even hear me also about them. We hear me not no, I that Jawa head start after so then Tarifu Yana. Also, head that head start. We are to my good Randy. Jame, but we found see. Now, maybe I'm a friend. Why?
Mate. Me that's Ubetimeka. Oh, what a rich culture. Ebe bo begu. Come say. By abo ma benzo so. Chame say di mu pa. Debi o se I toma. Yes, ya konta toma owe okoye oba ho ade a. Wo se mpempi ye nka. Enhye wo se fa ka ne niam ho bra. Ye fa nka ho. Toma owe enka wade ho na mom e ma topa eya kono. Ti boni a wo sa bewe mu na kota ene de he. Chame akofem wa ba na be cha tupu bu ana. Asante aboa. Hey, ubenya se toma kesi egu sisi fiachi. Akuta ubenya se toma kesi wana tomegu bia. Points no. Omo yes answer. No mo mu ni ye. No mo mu ni ye. Ponsta. Na ye ka so the Ponsta. Asante aboa de. Onu yire wo dem a na ne tomagu na se a eno Ponsta asem be ni. Akuta una Asante ba mi musu asante aboa. Asante. Mi musu asante. Ye babusa. Bibi ya Akuta busa no. Asante. Awini egu oba se enye fe. Efe. Ba eko. Enye hin eko. Ajumbo no di bu be no. Hey, nananum akọ masema to na ko jase se asante. Nananum kuta ajumbo no mu di bu ba. Mo bu akire hwan ya. Asante e be from wa hifio. Akuta obenya se tomo akese egu sisifie achi. Awura dinyame kama emani ye frem. My name is